Karbi Anglong Termaus Council Bank Thukangwai Wosik ni Pioneer Cap Arni along 10 constituency along ta vote jok ponlo sonsi Amreng constituency along sitame along 10 polling station along sitame vote ke jok ajai mek padu ponlo sonsi Amreng constituency along Khasi mate panara khayatum Karbi Anglong along learlo nangke dodun Khasi mate panara khayatum Karbi Anglong Termaus Council MSC Bank Thukangwai along vote nang jok dun dedet abangke isi mang meme lapen jirikindeng adung het kedo Khasi mate panaratum sitame government sakuri kedo tungsi jok chot anpar ke Khasi pu akhei atum anke vote ke jok masi jok te lasi Karbi Anglong Termaus Council pen bangso Khasi atum aphan kopia kang saisi pipon popisi ong dongara datum ning jerempi lapen Amreng constituency ang kangalu Khasi mate panara khayatum vote angton pen 3618 avoto bonta bang songbong vote ke joga bangke 5% an baksi joga bang do chot pusi birta longdun lapen Khasi mate panara khayatum aphan Assam Sarkar Central Sarkar lapen Karbi Anglong Termaus Council pen ajat kaching thura sona mule pali sitame bangso Amreng constituency ang kangalu kedo Khasi panara khayatum dengdun de pusi ong dongara datum pen nang pachini dun Amreng constituency muthadebi bangso polling station lang sitolo ibi to la bangso polling station lang nang humri lang ko athi bangkela bangso polling station lang chomang mate Khasi atum bangso polling station lang ongdung rong thom priya chomang tum bangke vote pipedet mate Karbi Anglong Thomas council bang MSC kilik lang vote pidun dedet pusi arjulong la lapen arjulong penistum same along stame nang palle la labang sir bangso lama puthak kwansi kahong ma kwansi ahok hemala pula bangso arong sorgari gombora mate rong sarmeng singki phansin itumpen nang hobi glo abang si don si labang non abang suarong arong sar khanle atponi bona abang suarong along chumang tum mate Khasi tum vote pipelet to se atulong ase bang so kota kana hobi kalang ibek lo la se ahok ibek lo pinia bangke alang litum panara korte bangke ladak na litum polling along bangke alang litum bangke la rong thom atuma bangke la inut hantane litum ke thek long la det lo la se pining ning kana bangke la kunang thap dun det lo sa tham du det nang litum mang bong ko pine chomang bong manang roi ni pinang ko pine ka che bohong son do ma awe litum ave kedam tang election na samena nang chomang kamang jog ibdun ma wang bom kedam tang MPMLA hutame alang litum nang jog dun bom setan non huda bangke alang tum piniar ni bangke alang litum wang wadet alang bangke ni litum ke alang litum hada bangko son ban alang litum la panara korte tum wang wadet lo sini litum bangke sini dulu ne dar lo la anamang ke Karbi Anglong lo ada mutadep ya selong bangke cuma atum bangke ketang tang MP MLA hud bangke hok lo yok thai lo nang thap dun bo ta meaning MSC di hud bangke inuna ta danang polun na bangsa di bangke manela cuma atum ki wang iya ada di bangke ni sini de la so prang tumi dik ba la so prang la election pini do de prang kopine ka sun na chibhong la sun kopine alam sun arjulong ma arjulong la ne tum chit bokrai la borda se di nanjan ko ni semen tum chumbang tum pen pa ba problem wa problem chibhong sin chek lu sono amat ni la dang election til di long na chi tong de bang ke ni tum de chini ni rang de la se chini ne possibility ni pen bang ke chini nang ko po je non la ps long alang tum bud nang ipol idun de putha ka bang ke non ang song tum ta la chumanga tum pan anam bang ke isi iso ni si bang gar ginangi lapson bang se ni lidong kang brain pen seme chini ridin pen pa chini dun isi bang ninduk meme pinilada ka muthade so police station left right to apen right na tu bang chumangro isi hini lason kapuri to la bang ke play dan ler lamarang lason to Kami halada ka community atumbang piniwang widet malay sining duk meme lapan isilang dam et lo bang te kumasi ki chok che lapan kopi ajoini silang litumbang wood jok jedet ma halabang ge litum ground level bang palinak kongji kopi athe si pini son alang tum wood jok jepen undemocratic ka follow ma halabang kumasi adai ke to ma halabang ge litum ground level visit dam nang kongji la so prang kopine ka bi personal place kopine chibhong do ma la tumi dik ang bong ero ang bong wo yo ya prang
là vút jok jia prang là pen ke dam tang apot postamni là da karbi là pen chomang ba panar genja là son kachar wo bang avi kon middle class ban tom thelong kin la cái đam tăng MLA election là bên này council kili gula tum jok mà ke dam tang el kum la MP là pen MLA lang tom tenang jok sa hala voter percentage sa ting pen long si tom lang pa hala poll percentage bang ke le kum ba kom li pini bang quan rồi jok là Sudah hal- cái chuyện này pini nili ke chini ting bote da ke arling to man si jok chot bang smeli thek dam lo masih hala kape community ba dak jong dak po chomang la pen hala to makhei bang jok judat bang hala bang le tum ground level visit dam nang ko piat thi sel As far as I am concerned, there is every time election is there, it comes and goes, and people participation in the election. I don't have much idea of it because I don't follow much of politics, so I do not know. And then the reason why they have not actually come forward for voting as yet, I do not know. They may come after some time, I do not know. But as yet, they have not come. The reason maybe many, or it may be one and me too, but I myself also do not know exactly the reason unless people go and inquire from them and seek their opinion.